Kailangan ng kauno, pwede bil kalwik child, nan marahin kabon ramwit, bil kem saklar o konotir clockwit, o bil kaje mo itong child kakiw pene, payaw taut pene, limpak pene, pekyong shawalman Koht masen, o encourage one another, tagin kang kakela maurin naman child. Kabi nga Koht, pag-iisi, sabol me limbak, ponangin me karusye, Koht minute, kay tekin, ibanda, kay tekin magchailen kusiyaten nak, Koht minute kachailen me Mourieng, kachailen pekyongi, kachailen itawen, sabol me maasen de sabol me kosandi kanong naman child. E kasang balong child pwegi me toto Pein o kila aray suto weki melelin Koht minute. Rawiyake me Koht minute wetre misinin saitabe. Ansyo merkarakarare wotiyang ni misino patik saita lamlomur. Ansyo me sutra pila nana pila sutra pil trek sutra kasang palki sutra me newang misino te Koht minute kay kinuyake me tuwada Tylenol ansyo me kamang meta kaka rapaki Tylenol po kang abang mawa sutra nana be kambakabay Koht minute mamaw Koht minute limpak emangi kosantin kabay chelta apwene limpak Peini wauni ki sabon memasen isto ka kotela sabon memasen tame masani Peini kin chamachaman o Peini kin kapayata karata kasik kitailen kin wiya shown pekyong sabon memasen pwegi kamelin me koros esem me miya Koht. Ap kay tekin koros makin pekyong. Koros esem me miya Jesus. Ap koros saik mo itong kay tekin koros mo itong ngeren kauntaral mo. Wasa koros men pumpi kinese sarawi. Kin kasembal ki ran sarawi. Ap mabil choto sudo kasembal ki isme wiya kaune pen rano. Taka kasi meran sarawi uyarani me Pein Koht katorela o masani me pan kasarawi la rano po krano wiyawita kama patail kecangkak yang anki ansyo mawan kemal amoy tong kecang tatok ran wano Heri kasampalong kacapu ya kecakak kasampal kerano. Sudah mentatok. Sudah menwia mekot puya kiata wia pekan kecaya se. Hap sastu maitong kaunan rano en kaun tata maur. Kecakak sudah lukaya mal rano. Tawia mamoit puya kiata wau neki. Hap sastu maitong kaunan rano en kaun ta ata maur unsak. Kareta Koht minute Peini masani mepan wauniki te memen me wauniki. Apan mamaliki memen me mamaliki. Erkasang balong komuyong ay. Paimekin ko siya wauniki Koht. Weweki kapayata sabon memasen. Limpakan Koht te limpakong Koht. Weweki pekyong sabon memasen. Kay tekin Koht minute kechan kusiyate. Metwete tami wiyan suwet. Hapin puksaro katete nan kaudial. Met pairay kan makin pause masen Koht o koros makin rong o kapayata. Wiyakat kamapum wiyak kamapi. Niyansyo magcakin pilata pagchan pekyong masen Koht. Imik ngalap ko siya memiyo wiyapen kitayla ramas. Miya wiyapen na child paliyan lamalamkan. Miya wiyapen Koht.
Ika ko siya maramas kin song-songan subun ko saya be. Meweweki halle wiya penaramas utaloki yang wiya pen Koht. Kerja sukak talapene kampagabay. Kerja sukak pilpeyan kuburan Koht. Kerja nane itawen. Tame masani pwegepuk sarawi. Buksarawi kateti yung cha wiyapen seilak put. Yawasak sapan kay dia. Ria kasampalong cha kasampal ke buksarawi pwege masanan Koht yay Koht. Meson ew. Rajikjikew Koht ko siya. Me masano kat yaran Koht mon tapin kawa. O masano yay Koht. Masano yay pasanan maur. Masano yay marain makin kamarain ni child. O masano yara masla yay Jesus Christ. Kutasitu yala sabon man Koht pwegi ata yang puko. Nan pelian naman am kan. Kutasitu yala sabon man Koht pwegi ata porsagin sarawi. Kutasitu yala sabon man Koht pwegi kusuya sabon man masan. So, Uyala sabon man Koht mapuksaro katete o esansal. Narong mawison ew esakriyaw. Yayan sa magtawiyala ramas kap man niya sa magtalukayang Christ at amor. Pwegwasaw katete eriso kay kasamo yer. Kasamo lepilo kayawat kasamo. Weweki magkami minani mo ksame uyakaw na penimo a Jesus mimi masliki. Me peni masaninan ko dia siluri Isaac. Rong yet wir niyang wani mo uyadatalet. Memen merong le yet uru tangi ipam padalong re yangi o pan yangi. Weweki Jesus kin mimin wani mun ewe mong yung o awi te uyadatalet. Bakta pe naman katay kin rong masanan Koht metuwatang lelatalet. Pagkatangkak may tong Christ at amor. Luwala na tamor tangkak may tong Christ. Pukot sa parapagi simakak pek yung sabon mamasan. Pini masani meraket melapap tuntatok memalawlaw. Hari Jesus masan ikchailan kapag pagkiran kaunan raket pangkatarto tuntatok. When yang tulung peneta, uhan tugakan mo na patar, may mayer pentontoldi. Mawuwaki aramas toto, pali, banta, soul, toto, o na patar para nalamasan ng Koht. Koht, awyawi kumuyongay. Koht sudukak, utata tatok ni sampa, imekin ko siya nilo kayang wayo, God will not do anything without human. Man cannot do anything without God. Koht kakuya song korosap Koht sudukak kotela sabon memasan. Ye karabene kapagata kumuyongay, puwenta tongkin kitapong sampawat. Eri, pweki yo kumuyongay metiarer, melel Koht menet, uyuya sabon metatok, nan motin waino, pung sampawat. Jesus masanik say kapag pagsahan katarto. Tunta tok tuto poren yang tolong pene. Wan tugekan mo na patanger tundoldi. Hi kapag kanan Kohten tok korusya. Sodal bilbil manganan toto. Hi kapag kanan Koht en tok pagsahan kakanki nganan mayaw. Nganan pebol. Nganan paweti. Iyanan. Imentuwatak siniyang oilok. Mapaik. Ikin matamatawan niya siya ma Jesus. Iral pangin tapawin po. O patuwano. Kumsuto kuburoki at al naksiyan mela. Pagkipilo au tala po. Jesus katawang yang etay loko. Oksin yang o.
Niang sa wote. Ramaleleti. Ngay matawin takabigabingkan. Wow ni Koht manet. Masente iral pekyong. Ako mo yung ay. Tamakin karampay kita. Pagtsangkak pilata. Sudah bibisong nga nga mata magsasilak lola. Apta pilata pagtsampay kiyong kauno. Glory Jesus. Kalangan kiyong kauno melalang siyong mauksit. Kapangagi Koht. Sabol malimpok. O sabol malalapot. Mingchan. Ibanan masanan Koht. Uyi kapag nganan Koht ang kakalawik siya na sabon mamasan. Pein ilalakang isituka kawewe sabon masan. Hap nganan Koht ang kaktatong kaniya. Po sabon mamasan on kakuwi sansal on kakuya may sawas. On kuburkan koros meran kaya siyong mau. Puan pil patrengiye te yang rong masan Koht. Imen watagang child wasakis mi men chap kita. Nan rom isu rajujuk kodi. Ma wasame udiye wai wasame lelia. Masani riye ko kumal utan wewe kitami panin tamet. Pagkumal koros tete kituan kosunnet. Kosunnet kin kaunta aramasemen nintogan mautre. Yet karasapeu nintuan kosunnet. Libo boat man utan pan mimirene pout arain oldo pan mamau. Ama pan mela eriliyo pan saladaksang kosunato. Erimaya pout kita mal emen ol toro nintoka ne pout mamau. Liyo pan atan kila liyan kamalemen. Ap maya pout pan mela liyo pan saladaksang kosunato. Ria solar panatan kilian kamal mapan paut kita manol toro. Rajujuk payu masani riaiko. Ibil tuan kumail. Kumail Mehsang kosunatan moso puegi amal wialar kisen paliwaran Christ. O anso wat kumail pil wialar sabal mani. Mayasata sang mela. Pagkachailan memaurki. Maur katapan on Koht. Iminagis kusuyatuan kasampalpen kusunato o kalangano. Mewasat Paul songongan kusuyayang chatuan kusunato o ikarasayang tuan kusunat mapita popot. Erchanan ito pokus kalangano. Abu panagis sair kusunato. Puegi wasat kusuya me kusunato uyawita puen kapadbacheng inawo. To kusunato uyawita puen katete yung gichail magchay chukak pungkilaren Koht sang niya chay kapayata kusunato. Ipampurang watak aruriyay ko kumalutan wewe kitami panin tamet. Pag kumal koros tete kituan kusunat. Kusunat kin kaunta aramaseman nintogan memau tre. Kalapak aduwa kong memau tre. Ama kong memau tre rikomter pichi ping komi. Kumaun waila kamela olo. Pagkumiyan salatakla o paut kita manol choror. Ibanagis ko siya. Apon ibang ko siya sa bangko to nan retutik resak payu amasani utan aramas paisu wat man ngay isme pan kapitiela sanan paling warwat makin kalwalang yamela liya kauli malaro olo ko siya mautan na uya aramas paisu wat man tena isme kaksawa siya puen kapitisang yan nan paling warwat makin kalwalang yamela. Koht makapagata palangwarwat. O Koht makat kiyong nganan maurwat makukusanan palangwarwat. O nganan maurwat mamiminan palangwarwat hutan kininangiyang ewo nganan Koht. A palangwarat sail. Kinparan ki wiyatatip.
Ye me olo. O kot me kapatapene. Kapopau di rapene palingwara tail o palingani tail. Karata liyo shutuka kuya me kot intokan olo me meutre. Nana tai kosenet nuya pen popot me kitail kores mangi te patuan. Wasa te shutu Mehsang. Ni aso me olo me meutre isolo me lauto is me lauto me ngan penene yo is mokan kita me ipudi sang nono. He can control atamaur. Ap liyo shutu peren ke kosantian olo. Akin man kola patre ang olte yo. Is samatai Koht. Me kaping kitalta. Ime akin paran ke patre ang nganan Koht. Olte yo. Apan waratay kin paran ke wiyatati. Maliyo ka kola kay pakimatay paran ki. Kola wiya pobot ki olte yo bil proto pobot ki me. Pwe ki olo me utre. Janana kamela olo. Olo anana mela paliyon ka kisalatak sang koseneto o pot kita ngayon sarawi rawyala eo. Nan Rom wano akoto mon Rom isu. Rom wano kosikosiya olo mela nan ralaut wano rajidik silu payu. Olo mela ni asyo magtapatre ang Jesus na sabol mapulaw. Ni asyo me olo mela. Liyo sala taglar pen pot kita manal toror. Yei Christ. Ap kampakabay kapil mela te olo mela sito wewe ke makailok sola mierem. Ni asyo me kola peptrais la. Iskitailo mela ni atai pateng Christ sito wewe ke maut matik me koros mawar. Paksoto kailok akatat luwak lingar-ngar. Kau nakatan gi. Hafi ko siya maselok po sa uya selok kan posoneo. Como yung ngay me puko ko pagsater may to nga da perta na penaramaso. Kajana na tiyaketi. Pwede kinanaralaw ti suwag sa ban ko la pinpol ko siya me. Akin puruta wiwia songkan me sa paraniki. Nanradigri sa payo iko siya me liyo kaulimela olo. O pag ismakaksawa siya puan kabadsang ye. Nan palingwarwat. Makin kalwa lang ya mela. Riyata puko pwe kinanan sa silok. Makabil pulo-pul tama. Masaman king kalwa do sang toto makaitan kuburan Koht. Salangaman pilkin rong atate kalwa do sang kan makaitan kuburan Koht. Puko ay puko. Buksan ka kawuti sang pukat. Triyakiti patik penatsaben waren. Pwede porta. Kalangan kiyang kauno. Pwede silak put labanan mawan magsawiyuya. Magsana na wewe ki. Me paliwarata kinuwang palingeno. O palingeno irakinuyu pene. Riyaman utananana mela. Yei melauto me wasak tak wasang yau nan romu isu ko siya. Ime kamele pwede romu isu ko to marin romu wano. Riyay romu wano makatete yung kita. Melauto mela tawol popoto mela. Yei aso meliyo kaksalita kalapaut kita. Ngayon sarawi. Pwede maole me meutsa wiyata kitalabantip. Pwede papa ngayon sarawi o puroto na nana penaramas pilperan kuwiyata ana penaramas. Yang puko ay puko pagtang control pen kita. Kita ter may to nga na penaramaso en perta. Taban siya kayo yung kukotak sa puko kukum. Tiyakiti. Peter pertato.
Pesudra lipil-lipil yawasa kami ya. Piawan wari nong pugo tatok te. Kepep trais lar te ta. Sang pugat koroskin perta. Kay pak lengar-ngar. Kailok hakamay. Saminimin. Mepkat koroskin perta retail. Hapang pugo ay pugo. Pak chodra ikin kosiya melauto. Uwasad kosiya popo tapolo anana mela. Peliyon kak saladag sang ana penaramaso pot kita. Nganan Koht. Eri pawatagong sa bilwasakis. Kamde karwaru. Nan kalesya. Payu rajidik riyasa kayo Kohti. Kumnak. Insungitit kumnak tarabayi. Kumnak pilkawewa yang Pein kumyatama miyarey. Imi pamatong siya. Emasani imanita kreamalkan. Mekinmen upa kusyon na to. Kumaisudakin rong tama kusyon na to masani. Emasani me ab epiriam na inikiputsa kriyamen. Mehsang rendi litumen. O mehsang rendi mayaw tamen. Na putrak may iputi sang lilituo. Iputi nintuan aramas. Ap na putrak may iputi sang limayaw tao. Iputi nintuan sabal kochino. Met karasaras pot. Liriyaman o kakwewe ki inola priyaw. Me na seri iputi yung nan maurin litu. Yayakar. O liman at wewe ki inola mawiyawita ni nana Sinai. Riyakar wewe nana Sinai memiminan Arabia. O mepil wewe Jerusalem menan sawat. Mewiyalitu men yang aki cewekan koros. Ap Jerusalem men nalang mesalatek yaya Israel nono. Pabuksaraw masani kan barabaran kawali mesodra nom seri. Ngisingiski o warwarki peren. Umperen, kawa mesodraman pem matagan naitik. Paliyaman mehepot kasalar. Panain kisari totosang. Liyaman makin mimidaren epot. Hallelujah. Wat kiliyan kamal men mo kan. Liyaman mehepot kasalar. Panain kisari totosang. Liyaman mimidaren epot. Hernan wasar kat-katete yung kachatuan question na to kalangano. Question na to koto marin kalangano makotino kiyong Abraham. Question na to uyawita ko yung Moses po nana Sinai. O question na to kapalapatay ang inawo mimilaw karaniyang inawo mawawag ki Jesus Christ kato. Question na to kapurpurla. Haramasongan rapaki yawasak question na to kopa o milaya so magaktiyak. Pwede matamataw kan maniaso may ray men Pablon isikiti Jerusalem ng sarawiyo. Tena kopa piliyang isisla. Hap kopa o kaburburla. Kopaan. Ibanta question na to mimilolew makin miminan wasa sarawiyo. Kapurpurla pa Koht bangi magkasayla ramas yung kakpunglare. Pwede kisang niya chayl. Kinkabayat ako siya na to. Ito ko siya na to kung kasali yung chayl at chayl sa usarakan. Hapwasat ko siya tuwan ko siya na to kalangano. Hallelujah. Yawen kapa yung komoy. Ong kichayl. Memen magtiyara ta kalangan ng Koht. Mawawaki. May tong Christ sa mo. Hallelujah. Pati na kawali. Mesudo naman ng seri. Liyaman magkasalari po. And warwar kiya paran. Ngisingis kiya paran. Paliyaman magkasalari po. Panayin ki. Seri choto sang. Liyaman mamimitaran po. Iko-siko siya kapan na Rome isu. Holo, makin karwa tong tip, makin kare yung angyangan Koht po child. Ana penaramas magsaikin kagayr talale.
Herwasat kosuya ma pram nan ke putak riaman. Sang ren li riaman. Hemen li yo kosuya me. Li tumen te la tumen. Ha hemen sang ren li mayau tamen. Tene seri me butir sang ren li tuwo weweki ina ulap mering mawiawitan ni nana Sinai. Ha seri me butir sang li mayau tau masani Jerusalem na sewot. Ye iya ta nono Sarah. Mekai buiti aise kosi ya mechikitiko. Hallelujah. Ni aso mekapurang kai buiti nganan kota na maur. Ye aso mekcapan cepta kelangata kapayan kot po na tamaur. War kiyo ngisingis kia taperen. Pue kuasa kosi ya liaman mekaselare pot panain kisiri sang. Dia man mamim carana pot. Hariyong kita kapayong kita. Ni aso magsakin wat-watek terong-orong masan pukat. Kita kan makamelar olo. Ata maurin maso. Makin kang yang ikupuran koto. Maitonganan kot. Encounter tamo. Metweta son mawiyata binamar in Israel. Kot sukala. David mawiyak karyaman na namar kimen karyamano. Makot masan isong naramas may paran kiyomet makin kabayata imasan. Kaya check story in David niya mamurakin wiyatat ibagin sabongala. Hapokin pitipitse pagamakrian kauno. Imaman kichay bikung wiyatat tip na silakbut. Hap kichay kamila masan ang kot karatak chay pasan tapo ninong kot may nokyong chay nan. Kayo so new tuwaw. Baka bang wakatang ito mamkan pa lapat to yamapong. Heri asyto wiyan ni chay laisin. Apo wiyatan man kasikul niya sa mutagin sa pungala. Hakta kasikul sang niya sa pungalaw. Hallelujah. Karatay kasampalong kita. Sota libil kita koros popot. Liyaman takawa olaman kapopot. Kaya koros si puti. O nganan mo, wat naman kailangan kingan, tamiyangan, retail. Eringan wat mamim retail, yay manganan kot kinman pateng. Apanano olon mela. Pwede ang sukaros ko sinatukin toko olo. Apma olo mela kambakabay kita saladak sangar ko sinato. Kita mamaurkir kalangan. Hallelujah. Kapangakot, pwede puksarawi, uya men kawait, niya sa water. Niya sa magtapang pek yung puksarawi sampan sa takilang manaman ng kot. Pwede puksarawi sa dami ni men kosaite. Hap kusang kak, pek yung sabon memasan. Heriye kapag nganan kochen kak token mong yung koros. Nganan kochen kak kamaray ni aramas koros. Nganan kochen kak kawulya kapuy aramas koros. Pwekinan, hallelujah. Nan malakay hew. Ralaw tew rajidik. Riyaw silu. Wasaw pain kot masani. Ikailong kisa way pakpagat Jacob. Heriya kay pak. Aramas sudah bikin menrong layat. Puya kimata-matawan aramas magkasay koros puya Syrian Koht. Ay ko siya maso. Kasay koros puya kabag-bagin Koht. Hap memen mamaitong kray siya maur. Iyan sa umewiyala Syrian Koht. Heriso taman kasang wiya sa kabag-bagin Koht. Hap kasang wiya Syrian Koht. Kasang kak memaur kiyaw tapan nalang po sampawat. Kalangan ng kauno. Kapangakot. Pwede mamiyata ewong nganan kot. Kasasular sa kamelar olo. Wawag solar kapayata ana penaramas. Unan siyong atamur pagtangkak pek yung masanan kot. Kasaban kilang song laut na natamur. Iminta maramas chodokin men ewong kauno. Hapra matamatawa. Maray lewong kaon ikin karasayang sabitu abe. Meran saraw perta.
kapatata. Ani etil rang kaunap. Tuti mimpanset to. Apuk saro kadede ma Koht minute mtrapapa ket wasa koros. Mun kakakinda tama kakangkangan kahit endip. Masakaw ta buwang. Hap ka na yang pertama kangkangan pan kaway kala. Uy pan ko siya. Yawan waray magagin momotang. Kunom sakawan. Pertama kagin paran ki patpateng yang Koht menkan. Kambagabay. Ngan kali siya. Isek tuwaw ko di katete yang child. Irakan mabilkin sakaw. Kusiya sakaw la. Sudapan yang suso ko weng Koht. Repil-bilo yay sabon mami. Itungal. Magchan plata pek yang kau na Koht. Jagchan plata memaur ki Pein atra uya pe atra kosanti. Ikalep memangi kosantian kabaik chata. Ikalep sudah bilaman. Kaipak cabil kiniyang momen. Momen control sa ang kanan at tamaur pag cabil yang asa. Siyo tama itongi. Maitongi. Kalangan ng kauno. Pagyan siya umamaya maitong siya. Kalangan ng kauno. Kumuyaman marongorong apsay kamela olo. Kumanana kamela. Iyan siya olo mela. Iso olo mawiyamangan peneneyo. Isma mawiyamangan peneneyo melaw to. Sol siya kaparenta kupuran Koht. Karata Koht siya kala. Yeyi tabil moman kita. Maksasubang pek yang kauno. Koht pambil sing sala. Pagki yan mamaur ki pek uyak yan mamaur. Kacana na plata Koht. Kacana na maitong Koht at amaur. Kalangan ng kauno. Iban Koht yang tama sa wat kolen. Kosay susicha. Acha matataw suka killen. When maun Koht penetong komi. Umye ngaramas kos. Hap met pai raikan metiara tar Koht met. Met pai raikan meklangata marang. Met pai raikan mebilatar paran pek yongi. Hallelujah. Uyi kabagap. Mana-mana Koht sabil toke. Raikan me sai kaleti, sai kweweki, sai plata pekyongi. Chay bana kabagat. Ukem sakala chay. Hipanan so kurang. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Jesus. I praise your name, Lord.
Yahweh, Yahweh, the name above all names. Every knee will bow down and every tongue will confess that you are the King and the Lord of the Lord, the Almighty Father, the Creator of heaven and the earth, the one who loves us. I praise you, I thank you so much. Kalangan kiro mo siwa ko lalap. Some will limpak Mehsang. Magkajin kuburata Lord. When he asked me to patchang sa mulyer of Jesus Christ na sa win mapula. Kung kuburata pa sinyangin Jesus Christ o kakao na lang. Kaya kung aking buong Lord sa umasan, masiw pa na klapot. The power of the Holy Spirit. And kakasanay di masan o kasansalan na niwa mo yung kan. Kasi deja we are so wrong sa umasan, after we are so kapayat sa umasan. Watawan ko mo Lord Jesus, melon mo na maskan koros. Riyekan koros Lord Jesus, man bumbigan koros. Wherever they are, Father God, I pray for their life. And then fortune kak talk iray, and then fortune kak wiray tong nan wing kut, yala serian kut. Kalangan kiyong muyang sumaw chicks, kapay da karusi Lord, may mga parawat klap ko yung bando tamo. Lord, bless them, Lord. Nasa mananan kan karus Lord, marami na limay sa ikadete Lord, paita maula kela tuwedi. So to kaya tang sa kalangan resa mo year of Jesus Christ. Kapag marami Lord Jesus, silpen no kaprawang ko Lord Jesus, may not kaping buhat ka sa pakalangan. Dahil purwang kong kalip magajin lalabot magajin yayas. Hey Jesus Christ, may wiyat kao no wiyat sang gano. Amen, amen, amen. Kalangan